Welcome sa Mathfield. Ato ang lesson karon kay mao ni siya. So ato sining full spin. So manghisgot ta niini. So factoring quadratic trinomials. So case by case. So ato ni siyang hisgutan pinaagi sa idea na kung asa ni siya. So natay gitawag na tulo ka klase sa cases. Kay actually ako ra gini case by case pero tulo ra gini siya. Trinomials sila tanan, pero lain sila og characteristics. So atong first natong hisgutan kita ni sang case number 1 which is perfect square trinomial. So let's have our idea behind that. So when we talk about perfect square trinomial na mga prerequisite skills na kinahanglan natong ma-master before ta mo jump in sa real discussion gud ana. Kaya without these three prerequisite skills, dili gid mo mandaldalig or makadadalig sabot kung unsa ng perfect square trinomial. Squaring and extracting the square root. So, or this is squaring o extracting the square root. So, lalahi ni sang duha. Ako ra lang giusa kat para makaingon mo na kanya sila reverse or undoing process na sila. Kung naka-square kag number, kung balik ka, kung asa nagikan na number, imo nang i-square root. For example, naa kay number 2. Kung nag-squaring ka, 2 squared, mahimo siya og 2 times 2 which is 4. Pero kung ganahan ka mo balik kung asa nagikan, imo na extracting the square root. So, square root of 4, mo na ang 2. So, mao na siya ang squaring o extracting. The next kay master ninyo dapat inyong multiplication table. I believe na pag elementary years ninyo. So, please review your multiplication table. Kung wala mo na master ato, i-review ninyo, i-familiarize ninyo ang kagalingon. Just give 5 to 10 minutes to study your multiplication table na especially ang diagonal pattern na numbers ana mao na mga perfect squares. Mao na ang number 3 na prerequisite, understanding what perfect square numbers or kanang mga nambera class. Importante na siya kay just looking the pattern of the given product, makaingon ka na ma-applyan nimo siya perfect square trinomial just looking the pattern. So that's just the prerequisite skills of perfect square trinomial. Let's have the introduction. In introduction, kinahanglan ninyong masabtan niyang definition. This is defined in this expression written in the form e squared plus minus 2ab plus minus b squared. So, ay mo kalimutan na tulo ka terms anha. Tulo ka terms mo ng a squared, first term ng a squared, 2ab mo ng second term, b squared mo ng third term. So, this is just, again, I want to emphasize that math is a language. So, kung nakita mo diha usa ka expression, kinahanglan kay ba mo interpret ana kung unsa na siya. So, kanang a squared, mao nang nag-indicate na kanang number na makita ninyo, mga square numbers na sila. So, you can see a number or expression anha na perfect square, daan. So, mo nang a squared. Then, kung nakabantay mo, wala na square ang second term, 2 ra gibutang, i-multiply ang a o b. Basta magsikat gani, multiply ang masabot na ab. So, gikan na siya daan sa pag-square root na siya daan ng a o b. That's why wala na square sa taas. So, ang product ko no sa a o b, times of 2. So, mo nang pasabot sa ayang second term or also known as the middle term or ang tunga na term. Ang katulo na term kanang b squared, square number do na siya. Mo na idea na then again understanding this should be rooted with the idea na you have to interpret kung sa gipasabot niya na. Next is kung naano mo gitawag na product in the form of e squared plus minus 2ab plus minus b squared, kung imo nang answeran in factoring, your result should be a plus b times a plus b or pwede po a minus b times a minus b. So, kana lang yung duhang pwede nimo na ma-answer or pattern sa imong answer.
kung ganahan mo ma-simplify, pwede ramang good na a plus b squared or pwede sad a minus b squared. So unsay gipasabot na ako na i-explain maayo sa mga examples nato. So kana mao na siya definition, mao na introduction. So arin ta sa atong first example. So our first example is 25x squared minus 10x plus 1. So first thing first, step number 1, make it sure. So dapat sure ninyo na ang first term is a square number. Ang second term po kay perfect square po na siya. Then kung ganahan mo review kung perfect square ba na siya or dili, tanawa ang inyong multiplication table. Makita nyo na ninyo diha. Then, ang step number 2, let's talk about the middle term. Ang middle term, ay makalimot ng middle term, second term na siya. So, the middle term or the second term, so negative 10x na diha. Although, pwede siya inyong i-disregard ang negative na symbol. Ang idea niya dapat twice siya sa product sa 25. Twice ang product nila sa square root sa 25 ug 1. Kaya ang square root sa 25 kay 5 man, then ang iyahang square root sa 1 kay 1, 5 times 1, 5. Then i-multiply na nimo kay twice man, 5 times 2, 10. So the number 10 can be said na kana siya pwede na siya mas ma-factor tungod kay na check man nato ang middle term niya. Unya, ang step number 3 kay for checking purposes na siya. Do the full method for checking. So without further ado, let's have the example. Okay.